Anya itanday to'y a customer ka. Kitkitaan nagmutlatan, sir. Ha? Ada ka dirugit, iti barukong ko. Ay, sorry, madam. Ay, stay, Roxanne. Sorry ha, kastoy nga na talaga, di pa nagkaw-kawas ko. Okay. O sige, rukodan ka nga rodan. At dayta, narukod kan, Roxanne. Kaano ka diti panangalam? Si Kaman, do kaano amalpas mo? After 2 days. Okay. Kat papintasam ha? No magustuwag, at para midakpaykan ka iti bestidak apang formal. Sure. Atoy, advance ko. Okay. Agyaman na ka. Okay, Sir Carlo. See you after 2 days. Sige, Roxanne. When kayam, mabalin na ma-phone book ti cellphone number you? Ha? Sure. Sige. Awan nagungat no. Awagan ka? Addan asawak. Ngum panagkunak. Awan mo't gapo na nga agungat. Nang rona no maipapaniti trabaho, tiga po na nga umawag ka. Good. Narigatan. Amangan no. Ipungot na. No kasta, narugyamon. Yes, sir. Kat uray lang nagbulan. Dagiti mata na nagkakita iti langag. Ano pa nagparukot kan nagpadait kan kuala. Good. Saya atin tatlo adda bonus mo kanya. Okay. Siyak pwede ko na, sir. Ket no maawis mo nga update kayo, much better. Ken masapol a documented. Sure. Good. Ngam. Tay tandaan ko, sir. Tay promise you, ha? When, no problem. No anya ti imbaga tong palak, Roxanne. Oh, kagaman sir. I love you for that. Okay. Sige. Bye for now. Bye you. Bye. Sarampiting mo't atalaga ni Roxanne. Sa bagay, saan ako namasdaaw ta itiklab mo't nga rod ti trabaho na. Langam ginabanog launay han. Kan saan ka matimtimag? Uwan nga rodhan. Nagsasarunod agiti may nagpadait. Kasta ka di? Imbag man, tadala tao may agpadait. At damat. Ultimo bestida da, kas kada blouse. Aya, sa bagay, kayang-kayam dayta. Anya ngay ti serserviti na sursuro mi di Saudi. Uwan matkit di ah. Ay, di rombang nga ibagat ti may papangkin ni Roxanne. Mabit lang nga ron, taitimplang ka iti kapem. Ay sige man nga ron. Jak paikat na sangon tinagkaping agpaiso. Awan kahayam, nung ata mangala ka iti kaduam ngagdait. Saanan? Kabalak pa lang mo't dagiti awat ko. Iso Ang planok ti agawat ka dagiti uniforme. Kan mangnayon iti usarak a makina. Tay pang heavy duty. Tano makaalak iti uniform, kapilitan ang mga alak iti kadwak ngagdait nga uray dua. Mayat day ta plano. Bayan ta, kasaritak ni principal. Plano damanan nga agpadait kami iti uniform mi. Ay kasta ka di? Una, uray dagiti uniform dagiti estudyantio. Unahan. Sige, kasaritak ni principal.
Nakaturog ni Chanda. Isuda iti anak mi. Angam, saan ko pa lang ang maalat ituturugag? Saan asumina iti panunot ko day jay Roxanne? Sa balit kinapintas na. Makaalino ti pamagi, kan panagis-isom na. Kan tinabayog abarokong na. Oh, salbag. Urayak lang na patilmon. Hanggang saan? Masapol nga iwaksik dito ang mapampanunot ko. Pili takit din ti maturog. Ado pa iti kamakam ko dahit intun bigat. Kaya't kaatulungan ni Jay siya, nga uray aglilip ko malaang. Awan time ko na. Nagsubli akmat nga rodo na mangisuro. Okay lang. Saan nagmata mabutan kadagiti awat ko daitan? Kunak mat ang mga naka iti kaduam. Kita agto. Ibagbagamat kit din ni Lina akaruba tayo. Alaam kit din. Imbagla akad kaduam kan kasarsarita mi Jay. Nalaing adumadait da Jay. Ta nagdadait iti kadamanang mila. Padasak to akasarita. Ay, imbagla nga agpaiso nga kasarsaritak ijay. Kamusta ka, Giancarlo? Talaga ka di adi pa'y nagpakpakita ni Tito Rolando kada kayo? Saan na pa'y nakita di apo ko na? Saan pa'y, Arlene? Anya nga tanay pa seryo kan ko na? Anya? Wala. Tingit-tingin nyo na niya talaga tirik na nung makita na ti apo ko na. Ay, uwan man nga paiso. Di uray da kayo lang agin natin mapan. Napintas ti singasing mo, Arlene. Ipasyar ko to ni Junior di balay. One friend. Anya ti amoy no, agbaliw ni Papam na makita na ni Junior. Husto ka, friend. Ngam ibagat ken Carlo, barang kayat namat ti umay. Ngam nasaysayaat no da kayo laang pa nga agin natin mapan. Sa bagay matkit di One friend, kasta ti aramidam. Anya ti konam? Sarong karan tayo ni Papa. Kuma, ngam no saan ka nga umay? Oray, da kami lang ken Junior ti Mapa. Kayat ko lang at tingitingin tirik na ni Papa no agbalim no makita na ti anak ta. Kasano nga tan? Adaras adait ko. Umay dalaan inton bigatan. Sana pali, da kami pailangar ken Junior ti Mapan. Sige. Di tamat ang matingiting. No sapulan, wano, kumustaan nak ni Papa wano saan? Han? Wen, kastang agpaiso. Di ta na matingiting ta. No aging gaita kat nalaos pa lang tigura na kanya. Naimbagman ta na panunot mo day ta anak ko. Neman Arlene ti nakapanunot iti daytoy nana. Wan, napintas day ta nga aramidam. Barang no agbaliwan tirik na kan panunot ni Apalayan no makita na ti anak mo. Uwan nanang. Saan nyo ka di akaduan ni Carlo? Saan nanang? Ado ka no tiras adaitan na. Iso Kat nga niya ti kunam. Kuyugan kayo. Mabalin mat nanang. Amangan no adama sao ni Papa amadi iti panagdengag yo. Nasaysaya at kat di mat ano at daak. Tabarang no agbain ni Abalayan nga agsao iti maday. Nanang. Angam ala, addaken kalatan no da kayo latan nga aginati mapan. Uwan nanang. Kababain no agsaon tuki din ni Papa iti madi. Nasaysaya at laangan asyak ti makangag iti madi asaong. Anya ti kaadam. Kadwag ti apo ko yo, Papa. Ha, No adaman gurayo kada kami ken Carlo. Saan nyo kumamat nga iramraman ti apo ko yo?
Oh, kuko. Nan, ubag man ti apo ko. Atoy, Papa. Lalaki ka ayam ti umuna nga anak yo. Uwan, Papa. Kan Syaksamet ti karubrupan Agyaman na. Sabahin sa amat direk na. Anya tinagan mo, apo kok? Junior, Papa. Oh, impasurot yung gayam itinagan ti anak yo. Kasla na pintas launa itinagan ti asawam. Alakat, sobrang kayo. Dito tayo matlatan rin daw. Sakbay nga gawin kayo. At daman damagag. Anya day ta, Papa. Kumusta ti ambisyoso nga asawa? Kasta manan, ti magbagayo ken Carlo. Pudno man. Aging kakadiita. Kat kagurayo pa'y laang ni Carlo. Saan lang nga iso? Uray si ka. Saan pa'y anapunas tiluksaw ko kan ka? Gapu iti panang supring mo kanya. Pakawanin da kuman, Papa. Mapakawan ka no sinaam dayjay alalaki. Anya? Kasano nga isina? Kat iso ti ama ti anak ko. Ngam no agsubli ka kat kadwam ti anak mo. Agbiag kayo ananam ay. Kan maipaayam itinaranyag ang masakbayan ti anak mo. Uray kas ano, Papa. Sa anak pa'y alimangan anangan iti din na ni Carlo. Ala, makitan to. Anya? Katsapay la kuma, taagnan hayon anapod no kan ka. Kang runaan ti amin, sapay la kuma ta saan kanto nga agrigat iti din nana. Oh, anya, kumusta friend? Natuloy kayo ken Junior anang sarongkar ken ni Papam? Uwan, friend. Ada kami pa kan Junior ditoy. Wow, kasta ka di? Agawid kami kuman ng nakaturog mo ti anak ko. Angkat, anya nga ti madamag. Anya ti reaksyon ni Tito Rolando iti sa sarongkaryo. Naragsak ang nakakita ken Junior. Inuuba na pa eh. Wow, ha? Kasta ka di? Imbaga na, adipay lang napukaw ti luksaw na kada kami. Ay, oo, naimot daytan. Panagkunak. Mapukaw tumulit lang ti luksaw na. Nung kanayon kami amaban ken Junior. Ay, sapay ko takas tangag paiso. Parang nagbalin tumutla ang tirik na nakada kami ken Carlo. Ah? Juan. Ikararag mo O sige, friend. Nakidamag aklaang. Uwan, friend. Sapay la kuma. O sige, agkita tantulangan ni Diyos ko linton bigat. Bye! Kumusta Roxanne? Update kayo ka din iti ambisyoso ang manugang ko. Anya? Awan ka no tiwayan. Salbag. Saan mo ka diya may pamuspusan nga update kayo? Ikan ka iti kwarta gastusan. Di, magkasangay mo. Sige. Agkita tayo itong madamdama. Sige, bye. Saan ang mabalin ang mapaayak? Kat no bilang ta saan nga agbaligi ti panggap ko at dapay may nga aramidak. Kita agmanlaang no saan da nga agrigat. Ket papanan na kuma, adin to agsubli ni Chanda, itidon na.
Kasta nga ron tinapasama kan. Awan maaramida. No kastalata tirik na kanyak. Adinak maawat amanugang na. Si kala kumantag paspasensya kan papa. Sana bali. Nariknak anasaya at tirik na kin Junior. Naimbag man. Tasaan na ngayon ramraman ti anak ta, akagura. Saan mat? Nalabas mo't una yan. No'y ramraman na pailang ni Junior. Kaslamat na ragsakan na nakakita kin Junior. Nasaya at launay. Tano iraman na akagurat ni anak ta. Saan ko lang amo asaritaan. Saan kon nga imbaga kin Carlo, dagiti dadumaan na sa ukanyak ni Papa Arlene. Anya kami timbagbagana, adi mo kahit ama mo ti asawam. Nasakit. Mapakawan, wino. Maawat naktulaang ni Papa, agraman ni Junior na isinak ni Carlo. Anya? Inrupir ko. Nga awan makapagsinak kada kami. Anya mat ni Tito Rolando. Ar-aramidan mat ni Carlo ti amin na kabalan na amang ipaay iti pagimbagan niyo. Kun agtinulong kami. Oray kas kasano, dakkal mat ti sweldo kas manursuro iti daytoy pagadalan. Wan mat? Dakkal ti kaasi ti Apo Arlene. Amog, adi na kambaybayan. Wan, basta dawat kalat tayo ti tulong ti Apo. Sa anak mat kiti amaawanan iti namnama, ngagbalbali tumatlaan ni Papa. Wan kat amang ano ti anak yun to ti agbalin adalan. Taplo maklon na kayo matlaan kan Carlo. Naaklon kun ti amin, friend. Tinapatak at kadanak dagiti agama. Wan mat kiti kan adamat trabaho ni Carlo. Kasta ka mat. Regular ka mat na namang isursuro. Dahita ti saan anapanunot ni Papa. Ala, nuko na naaklon mo ti amin. Sana na dahita ti mga stress ken ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan samat maaramidam, Roxanne. Awan matlaan ng tinapintas ang maipadamag mo kanyak. Anya ti kunom? Napudno ka no iti asawa na. Kat di na kayat nga ipaayan iti pagsakitan tinakam ni Chanda. O sinalbag, di pa'y kat sayang tinaitad ko ken ka kwarta. No awan na saya at abanag ti papaaramid ko ken ka. Oh, awan sir biday jay ababae. Anya nga ta tinasaya at nga aramidag. Uray nagkasardan. Masapol amay pamusposak ti panagsinada. Sa anak ako na, kan manhid ako nada. Adi makarik na, uno makadlaw ka dagiti tigtig na ni Roxanne. Dakkal ti panaggusto na kanyak. Makasulisog ti kinapintas na. Ang ay ayatak ni Chanda. Kan napatag ti anak ko. Ne, sino nga tada ito yung mauawag? Ni Roxanne? Talaga adi nagsardangan na. Hello, Roxanne? Anya ka diti maipaay ko kan ka? Anya? Kasangay mo ko nam no Sabado? Kat awisan na? O sige. Sige man laangan. O sige. Sa dino tayo pang selebraran. Iti ka di balayo?
O sige. Nasaysayat no sukunan nak. Sige. Bye. Ay. Anya lakit din ngagpaiso ti biyag. Awanan delikadesa ti daddom a babae. Isuda pa yan ti mangiparipirip iti panaggusto da iti lalaki. Awan ka di pa iti manugang yun, anang? Awan pay, ang mga nood dapay narami dahil yung pagadalan Akat ni Junior. Ay, naiturog na ti bannog na, nagayayayam. Kasta ka di. Ay, nasaya at tandakan. Bantay mo nga rin ta anak yaw tagluto akaon. Sige, nanang. Ay. Nagpartak nga glabas ti aldaw. Awan pa'y makatawan ni Junior. Ngamdakkelan. Nabaludbod nga ubing. Kuma, maagdaan mo't tani ti kabsat. Kat babae kuma. Masangpatang dapat kaya manahan. Sorry Ada ngamin emergency meeting me. Okay. Awagan ka kuma. Ngam amangan numasinga ka. Ngam no awan ka pa'y kalpasan ti 15 minutos. Sukunan ka kuman. Sorry. Uray siya. Saan kun ano sango kan nalagip ti mawak. Okay lang. Amuklatan nga ado ti kamkamakam mo. Ada ngamin umay abisita mi Manipur District Office. Iso Ngala. Sa anak pa nakapagluto. Nilaki di manin nanang tinagluto. Wana. Ta nakaturog mo titay ti anak mo. Kan adak mo ta na mga iwan ken kuana. Angam na Naimas pa ilang titurog na. Saan mo na singaan? Tidakes na. Din tumanan agpakaturog. Tagay ayam tuman arabrabiin. Sana balik agarami dak iti lesson plan ko. Amang maladawak matlaang amaturong. Iso wan gayam. Adda pa panak no Sabado. Kat amangan maladawak ka sumangpet. Papanam? Nagawis man tayo may sa customer ko. Kasangay na kano. Iso saan kang aginom launay Wan, amok mat. Kan sa anak mat nga agbarbartak unay. Narnakanan ti asawa kiti turog na. Nabannog launay iti pagkadalan da. Sa agaramid manan iti lesson plan no sumangpat. Ay, naimbaglaangan. Tanasingpat ti anak mi. Kan nasapak matasim mangpat. Saan anarwam ni tiyanda iti kastoy akita ti biyag. Ang aramidan na amin nakabalan na. Nga agibtor. Gapulang iti panagayat na kanyak. Kat titulag mi ken Roxanne. Nga matindarak iti kasangay na. Gusto nga ta. Rumbang ka di amapanag. Ang kasanon. Amok nga da pa naggusto na kanyak. Kat talaga ang makapasulisog. Siriling ka pala. Ha? Uwan. Saan ko nga rin amahalat iturog ko? Sorry Gapo iti kaadot trabaho kan mapambanugak na unay. Awanan panawon ko kan ka. Maawatan ka. Agyaman Amangan agsaksakit pa ikidin tinakam mo kanya. Saan mo lang nga ibagbaga. Ay, saan? Apay kung mga sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka matkit. Arakupan ka man kit di.
Carlo, I love you so much, Han. I love you too. Blooming trayem ko Siyempre, sa balilat ati at na inspirasyon na. Sa bagay. Si Kaman Kitty, anya pa hilang urayan nyo. Diyak mo. Slawan to plano na. Ibagam ngaminan Ay, mabainak mo't na. Syakit din ang babae ti mangiruruangan iti dayta. Ang mga ibaga na makaas-asawa ako. Sus, saan aray tatiga po na? Ngamkit de. Kaya't mumutan ti maadaan iti pamilya. Ta saan kayong mat nga umugubing? Ay, mukha yan. May isa nga engineer ti BF mo. Maestra ka man. I'm sure, adun ti urnong nyo. Damat ba siit? Anya ti rason na di na pala yarungaing ti panagkasaryo. Diyak nga rodam mo. Wano, nakurang ti panagayat na kin ka. Awan mat madlaw ko akasakan ko, Nag-sweet mat. Saan ko nga mo, no apay adi na pa'y madakdakamat ti panagkasa. Jak may pasnak ti aramidag. Naminduan asinatsat ko. Ti dadaitak ta madimat. Saan nga na may sinay ti panunot ko. Ti ipapan ko iti kasangan ni Roxanne. Anya nga tati mapasamak no bilang. Saan? Saan ko akayat aguliban ti asawa? Iswa, mang panunutak iti pambar ko. Ajak makapan. Angam, agsakit lakit di tinakam na. Tanam namaan na kon. Kan nagbalinan asukik. Regular ti panagpadait ng kanyag. Ay, makamuditan. Kabalak mo't nga taatiradan ti riknak no bilang. Sika ka dingag paison, Oscar. Unang kal. Kaano pa yan nakarwar ka? Damag ko anabalod ka kano. Unang kal. Naturpos ko madlang ti sentensya. Kasta ka di. Apay ka diyang kal? Adda ngamin pampanunutek. Itad mo man kanyak ti contact number mo ta awagan ka. No. Matuloy ti plano ka. Oh, sige ang kal. Adala ang ororaya ka pinaramid ko. Ket no saan nga agbaligi, si kaman ti mga ramid, iti sumaruno nga addang ko. Oh, sige ang kal. Basta datangdan ko. Rawa ko lang. Sana problema tayo ta. Talaga nga adda tangdan mo. Salbagmat ngamin day Jaya Roxanne. No awan pa'y maaramidan na paisarden kon. Awan mat gayam pang namnamaan ken kon. Ngam iti daytoy sumaruno a planok. Imposible adin to agbabawi ti anak ko no agrigaten iti den na ti asawa na amamirmiraot. Aging gaita awan pay laeng panagtalag ko iti dayjay alalaki. Naglaingket din no iso ti mairanod iti nagrigrigatak nga impundar. Anyat ko na, maladaw asumangpot ni Carlo. Uwan nanang, nagpakada kanya. Mapan ka no maki-birthday iti may sa asuki na iti tailoring siya. Iso Iso sinapa kung tinagawit. halakit iso anak ko.
Nagsapa nakaturog ni Junior Itay nga napakan ko iti linugaw nga dalawak na bulong ti marunggay kan lupot ti madawak naturugan. Saan na ba nugmat ngamin na nagayayayab? Ala, ano sa inyo ti anak ko nanang? Nga lakit din ay Sakit. Apay? Manungal dawan amad matiti tiyan ko nanang. Ay, kaya nagpakita ka iti doktor ang mga nanyamot daytan. Oo nanang. Ang mga anyakit di day tuyon. Anya nga tayo bagbagan ng Uncle Rolando, apaaramid na kanya. Nasayat mo ito magkakwarta. Bakang da, kat sigurado adakal matitid na kanya karangdang ko. Hawan kaya, kumusta nga taninsan tiyanda? Adda nga tan asawa na? Sa bagay na pintas ninsan, kat sigurado a professional di asawa na. Lugasta, bisitam ita ni Carlo. Kasta ka di. Agam siguraduam nga adda banagan ti panangsa nga ilim kan kuana. Imbagakan ka, ag-picture kayo tapno adda ebidensya. Saan kang agdanag? Na yun naktitandan mo no maaramid mo dagiti papaaramid ko. Sige. Orayak. Bye. Napintas adamag dayjaya. At nasamat lang banagan ti papaaramid ko ken Roxanne. Adda awag ko ket. Nimet Oscar. Hello, Oscar. Hello, Uncle. Nakawag ka man, iho. Kahit kayo lang, kumusta, Uncle? Aya? Kumusta ka minsan tiyanda? Andan asawa na. Ang salot. Nakaasawa iti ambisyoso. Anya ti kadyo asawan? Baliwan tanto ti agsarita. Kat ti kun na yu aparamid yu kanya. Saan ka nagganat? Ken, saan adito'y ti pagsaritaan ka? Sige, Uncle. Kayat mo, agsarak ta inton madamdama. Sa dino, Uncle? Iti restaurant iti nagsulyan ti Felipe Street ken Magsaysay Road. Anya nga oras? Alas 5. Sige, Uncle. Namnamaan da. Sige. Andala ang urayak nga awag. Sige, Uncle. Bye. Anya man ti resulta ti papaaramid ko ken ni Roxanne. Patuluyik lata ti panggap ko. Tapno mapilitan ni Tiyanda nga agawid iti danna. Unak na sino ti adda dito kusina. Si kamot gaya man, Tiyanda. Uwan nanang, imayak man nagtimpla iti kape. Kasano pa makaturog ka ngayon agkape ka? Gusto nanang, pag-urayat kan Carlo. Anya, awan ka di pa'y. Naiturog ko kami nadagos itay nagsakit ti ulok. Sana ka makaturong no, saan ko mauray ang sumangpet. Awagam Uray iklatan nanang. Amang agiinom da, katrabakan da pa'y no awaga. Sa bagay Ay na, makaturog ak patan. Masapol nga urayak ni Carlo. Kakit maturog ka, siya kunti manguray. Siyaklatan nanang, uray kat awan matsarek mi inton bigay. Apay nga tangang paiso. Anya nga tano awaga. Saan nga ta makagura? Awagat latan. Rabiin, hindi matla sumangpatan. Amangan nyo nalausan ti bartot na. Amangan nyo saanan na makaawi.
Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.